ga jing shakri hagan ga janmet kum jong ai kublay tay pastor bajika je lamingi na kaktian jomlay naga wake up shaka wake up but tang kaktian jomlay hendre ka discipline ro iji kai berabar I pastor jungi I hikai tang kaktian jomlay hikai ro karukom ya rukom yang rukom kran rukom kana mo I hikai na dong sedang tingis ngongo I blay mo bangi yo ai pastor te blay ni aman karkui pastor rukom jo barang ai kublay nam ta jong pi wei pi baro ke badan lang ngirika jaka ga pamenta ilong lai luat ban sas kore kaktian jong blay amen kaktian jong blay kana yo jaka ga dono chingi mo bangin long jikir ku seki wei kani kaktian ka jong blay ka bang yo bar ai ngini ka por ka long jikir ku tangengi re ai ngini asam lang seki wei ro kin mat lang jikir ku amen kaktian jong blay ka bangan ai ngini ka por ka long don't speak against man of God. Don't criticize. Wat nam kran persya lani wat nam kran ben ye kibriu jong blay. Amen. Kata ka di kaktian ka jong blay ka bang kwa ban ai hab ding jingilang ka di ka por ka bementa. Beling kwa ban ai gini ka kani kaktian ka jong blay kat bang dang duai ma gini kata yo kawan ha ga jim jong na mar balay ba man ba yo I mai kibriu jong blay mos ki kran ben bet ki kran ben ki tim si tim sangro ya kibriu jong blay titaga daw mo kani kaktian jong blay ka wan hanga banganga de ban kran man ya thulang ka jing sha jo kani kaktian jong blay sekiway knang ba kentip hato ka long kumno la da kran ben lane kran persya e kibriu ka jong blay amen tikini ka long kaktian ka jong blay ka bang kwa ban ai ka long wat nam kran ben lane kran persya ya kibriu jong blay kani ka de ka jingkeli ka e lane yo kaigaban saja lada kran ben lane kran persya ya kibriu jong blay kajibab kalong haba kran ben kran persya ya kibriu jong blay kawalam ka jingtem kawalam ka jingpang kawalam ro ka jingyap kata ka dei ka jingyo nong haba kran ben ya kibriu jong blay amen ngi kibadan hang ne ngila phai so tra ngila klaba mot nganget bangila skutu e katangim deisyo ban kran persya ya no kibriu jong blay lani ya no man kran ben amen namar kaktian jong blay kala hikai saingi bamlong kawalam jingyap kawalam jingtim kawalam ro aga jingpang haba kran ben lani kran persya ya kibriu jong blay amen ya pai kanuk sa kaktian ga jong blay syapang ka Miriam bat u Aaron kaktian jong blay na ka kitab jingken kalnong ka bakat ar kadekat ka baningkong ter hadu ka bakat nrio ka Miriam bat u Aaron kini jisa kini ki sipara bat u Moses Henry jayu hagane ka por ki kran ben kran persya ya u Moses u men joki men para joki ma ya u Moses ka Miriam bat u Aaron ki la kran ben persya ya une u Moses heringi I ba une u Moses u balong syakri barat ba jong blay u ba walam ya ki kun Israel maplat ye meki kun Israel nak akti jong paro bat ban plat ye meki naga jiglong mrau ngi hang ni hagaba u Moses ula syakran ben hagi niki balong ki men ki para jong uhi ngi I ba u Moses u krampai ktien sikentien ro amen usu ngap jar namar ngi I gene ka record kaktian jong blay ka record balai u Moses ulang u ba jamnu tam na kibriu baro kiba hakmat ka pertai amen pe u Moses u klampan pai ktien ai ru em ya kata ka jing kran ben jong ka Miriam bat u Aaron namar belai ba u Moses u dai u ba jamnu tam ha ka pertai baro u klampan pai ktien ndai jayu manu pade basyam ba manu pade ba batik ngan ongkom no basyam kam ya ka jing kran ben jong ka Miriam adu Aaron di u belai amen marba yo sngaw ya kata kaktian ublay laong ba ula khot ya ki baro laingot ban mi no na kata jaka hi na kaktian ka jong blay mo na ka khat ka ba san utrai ulawan hiar hauta urisha lo ula yangro haga jingkang ka tabernacle ban ula khot ya Aaron ya ka Miriam tekila mi no baro arngot bat haba alami uni ublay ula kran haki hato ngam kran mo ya
Moses ubalong syakri jonga ya kinong ya tulu pa ngalaban penpau ki hagajing itu pau hagajing yo i henry ya Moses namar balai ba ulang ubayai ne pekedukat ka ba nyau namar ulang ubayai ne ngajukran ya uro markmat amen ngajukran ya markmat kadukat ka ba perangi hang tu namar kata balai pim syamla syapting ya kaban kran percaya syakri jonga Moses blai ong ya ka Miriam bat ya Aaron hatu balai ti pim syapting man kran percaya syakri jonga Moses timar badap kran ni kata ketian ngiyo hang ne ba blai ula letno na kata ka jaka ka ba la don Aaron ka Miriam bat Moses Jayu marba mublay dan syua kata jaka ka Miriam kala yo ka jingpang yang toli ba resmet kala ong ba lali kat kayor kata ka jingpang yang toli ya kanika Miriam teuni waran marba yo kanika Miriam bala don kata ka jingpang yang toli hakamet Aron mentau la yam ula duai la panmap la kerpat au Moses to kerpat au kepa ubah beneng ya ganika para ci bakan yo khiapat kan yo khiaban balai bakan met suka kan longkum kata ka kenlong badang mi na ka kepa ti hadin kata mo ba ula yam uni Aron kemat jong Moses ula duai kemat jong blai na kementa jong ganika Miriam bat ngiyo hang ne baka Miriam kala sya gajing peristom nyausi ka haban song habar joka kerdop amen wat la Moses ula dap duai ha ublay naga bata Miriam henry kanika Miriam kadang yo gajing peristom kata galong baka haban song habar joka kerdop nyausi kata galong ba bakan penkut yalade bat hadin nyausi kasa yo alat banrung pat hapo joka kerdop amen haleluya kane ketika ketian ke jomble ka jingsha ka bangi yo hak ni siba mentaro kibriu jomble kim jiti lada kran ben sakano lada ki kran ben kiri ki ben kran persya sakano ro ngi ba kibriu jomble kim jupen pai ketian Henry mano batrei trei ublei amen trei ublei nam taski takadau ban lat nagata kan mau ba om jubit ban kran persya yaki nong yalam Aaron bat Miriam hang ni ki kran persya yala ujong nong yalam te kis ngatrai begini ki jong Aaron bat Miriam ki la sngo akum no sngo jan balat na marudei men para ladi takadau ngatrai ki kran la kran ya kene ketien persya ya Moses henrai pade ublei umap la ki de men parane kim deiru ublei umap kanika Miriam kala yo ai ke cingpang yang toli namar baka kran persya eki breu jong blay yala ujong unong yalam taga daw ka bang ko ban ong kene ka por ta kan mau ba yala ki jong kinong yalam jongi ngimdei ban kran persya namar balay ba ublay kumba ulay Moses mo kran barobor Moses markman amen te kalong kum taro ha ka jing syakri ublay ujukran barobor ya unong yalam ya utu unong yalam jongi pastor Ujukran barobor haki balai bangi hab bandai lek persya kamlong ladang ye lek persya ngi kran persya yunong yalam kamlong namar balai ba ublei usngosi amen ublei usngosi bat yo lise kan ngat ke jingpang kumbalong kanika Miriam amen haleluya tingin yo ay ka benepit sa ka nuksa ka baar kanika por kanuksa ka ba nagaktian ka jomble ka long naka ar Samuel kal nong ka banikong gadikot ka banikong ter hado ka ba katndew niya pa ya gani ka benta ka day sapang uneu Amalek unong Amalek kay ka ba jiya gani ka por laong ba ka don ka tma ti hakaba ka don ka tma laong makinong shun kilawan man yele persya ki kun Israel ti usol bar Jonathan ro kila sya peniap ha kedeka thama tenrai pade unong Amalek ula wan wut mare ula mi na kaying jan choki Israel ula mare wut ban let sa David hagani ka por usol udang long sim pade David udang long usol ti unong Amalek ulet wut ban ya tu ha David nong mot ba David kemen
Habaya tu balayap usol uba betong ya u David. Henry kat ba udang ya tu une unong Amalek laong ba une u David ukli balai jayu. Ti une u Amalek ula ya tu ba o usol ro u Jonathan ro ula ya pa kata katma. Ti u David ong kum nomi tep ba kila ya maki. Ni unong Amalek uang ba ngatep nama balai ba kat ba ngadang mare. Kat ba ngadang ngi hek deka kadekat ba nriu ulaya tu bat ulaong kala jia bangadon halum Gilboa ti hakmi usol ula shania hala usum hakmi ru kakali yapam ki shong inong shong gulai ki be na den jong u ti haba ula kmi sedin ula yo yanga bat ula khot yanga ngaru ngaong ngahang ni bat ula kli yanga mi u ei tingala ya tu u nga unong Amalek ti ula ong pat hanga nga kerpat ye me to yang hajan sunga bat to peniam yanga naba ka jing pisa galangat hanga namarba ka jing em jonga baro kadang sa hanga kum tangala yang hajan sung u bat ngala peniap ya u naba ngala tiu scam umla im shu haba ula kelon bat ngala syem ya kata kapan siat kaba ka kli jo u bat nga bat ya kata katat terbeng kabah hagak sangti jongu bat ngala walam yaki shani au kenrat jonga amen pe uni unong Amalek nang mot bau kemen ude bet ba yotu kata wang makat ba ngadang dana uni ulum Gilboa la ong bau sol namar ki bun balat kini kinong shun ki bawan mare mo kinong shong kulai nang ta kinong elek tma usol kwa ba kin un syak peniap kinong shun ti uyo i pai sedin uyo i uni unong Amalek wang matodong peniap menga namar ba kamen sim kadang saanga hajing sya usol la dep dong hi daka da usum la don kamet u Henry pada u klem padu men sim ti ngaulang as ngo pisa u ong uni unong Amalek todong peniap nok senaninga namar ngaulang ngas ngo pisa ti uni unong Amalek ro usngo slur namar ba mentoy syo lada ngamdung ru sayapi lada dong ru sayapi tagada uni unong Amalek wang kap u kongo ye kata gajing tha jok ta u sol bat ula dong la peniap no sis ndon ha kata kapor la kelon usol mar ba kelon usol la ong ba uni unong Amalek ula syeme kapan siat bat ula ra sya u David Henry ke ai ke baja kalong ba ka ba takti ya uni usol u bala slek jong blay ja ayu ya uni unong Amalek la ong ba u David aga jaka ba un ai khusnam un ai price ya uni unong Amalek ba wane tu Henry pada uni u David ula ong panmarik syakri kilek takti ya u peniap no ya u namar balai ba unut ban takti ya u bala slek ro kadekat ka bakat saw u David ti ula ong u kum no ba mem syamla syap tiang man ra ya gakti ya gaban penjot no ya u bala slek jong utrai amen bet u David usneng penman ya uni unong Amalek balai minut se ban takti ya u bala slek jong utrai ro tikala de me ba men yap namar ba me takti u bala slek jong blai mila de ban yap tika nong juni unang Amalek namar ba takti ya u bala slek jong utrai kalong ba ukut hakajing yap amen haleluya unong Amalek ula yap no namar balai ba takti ya u bala slek jong utrai kai ka bang ko abanong ni ka por mo usol ajing saudi wicked king ude usim bam ko ngo wala kataru namar balai ba lapen slek ya u da u Samuel lapen slek sim u hagani ka por dang de usim Henry u takti penban ya u usol u bala slek da u Samuel taka dau ba ungat hakajingya kan mau kendiat mo ki kon Israel hakatu ka por ba ki knyum ya u Moses ngilanya ke mana kan mau ya keren sun yo piat kan mau ki sok khia jo ke Egypt ai no engi da ko wai ke jingbam la nya mana iknyom ya u Moses reja ayu ang tu ublay ula pa ki iar kiar kat ba kidang ba me ki iar kiar ong ki do kidang sa ki do miat re ublay ulap ka jing bitar penyap ki amen namar balai ki knyom persaya u Moses la nya ka mana la thaj ka mana ai no to kirin sun ai no ki so kia kita ki jur bangi ba ma Egypt ai no da kata la nya ka mana si mana dan rei ublay na benang pada ubitar usyo eki da kajing peniap amen haleluya kabalai kanuksa kabalai kabangyo i na kaktian jong blay kalong syapang jong kanika kun jong usol
Ar Samuel kal nong kaban riu kadukot kaba khat ar hadu ar pulai. Kay kaba jahang ne kalong ba hakaba usim David ulawalam mi ka sundok ka jutang na ka ying jong ni Obed Edom mo ban walam no saka nong ba. Jayu haba walam mi ka sundok jutang u David barangkat kita ki samla kentai ki syakri ki syat ki kemen ki risa namar bele la walampat ya ka sundok haka nong ba. Henry kat badang syat dan kemen u David bat kita ki breu jong u ki kun Israel kane ka Mikal pade laong ba kapet na ying. Kapet na ying bat kada iben kakimi na gajing kangit habaka yo i ya u David ba udah syat udah rensit hakaman utrai kaneka Mikal ka iben ya u hala ka donon peka dekat ka bakan riu ka Mikal kala iben ya u David hala ka donon shish ileran sinrang breu ro syat kumtu rensit kumtu ileran dai daman syua ka por bangiro ngipat kelapa mut dapat ikiwe kini kibala yo alat yem de kibala kelapa mut ki syat akapor praise and worship ni cing ibit beli ki habanda syat kumtu henry pade sibuk komentangin la yo madeladi bat temen bat basan bat pastor bat long kebi bat long kepa bat kisamla kena bari do baro ya syat ya rensit amen namar kadan kajing hadon hajing darkat jong trai amen u David ro kat no ke cikiman baka senduk jong trai ka krane ka present jong blay kadan ka lawalam ha ka nongba ka jong David kat no ke cikiman jong ha baka wanlam lawalam pat ye ka senduk juta rekane ka Mikal pade upgrade ben nalaying pe ha ka dekat ka barpo kat ba u David bat kideki kentai ki syakri kidang ya syat kidang ya risai kata ka cikiman malawalam pat ye ka senduk jutang loong bagani ka Mikal ro kala let bantan ya u David maka jing let tan chu jong gani ka Mikal ya u David ka de jing let tan arsap su kui pela donut na apsyo ban poi do kamera let tan arsap ya u David kada ong di kumno akat no kadukat ka barpo akat no badon buram mo usim ki Israel ulalong hakani ka ski ubah akan negeski ula penlengku jala di akmat ki syakri kentai jong u ki syakri akmat ki syakri kentai jong ki syakri jong u kumju kumba uriu thala u penlengku klemran jala di u David pada ula jubab ya ke Mikal kalau long akmat utrai ken ubala jet yang apen ban banu kepa jong pa ubalong sol udah tung yang halong Banlong unong yelam halor upat ba jo utrai halor ki Israel namar kata ngamnang ngan nang les ngo baharu akamat utrai tingan nang long ubakam iben pat banyakani bat ngan long uba iben halaga jong ka jingyaw amen sngo kemen ka bangi sngo kanika ktien ka ba u David u reply u jubab ya kanika Mikal ai bangi ro ngin long kumta amen nak menta utrai ngin nang kam iben rum lele amen lada syar kiben syakran ben yang abang isat ni keman nam tau teraru lelai amen kumba long u David katba ka Mikal kanang kran ben kum tau klam ngorem uni David te usu jubab kum ta ka ke bajia pade laong ba kadkat ka bar pulai ka long ba ka Mikal ka kun usol kam syamla yo kun haduk ka sngi ka jingyap jongka kam syamla yo kun syo haduk ka singa jingyap namar balai ka kran ben persya ya u David u breu jong blai kata ke dekan nong ka baka Mikal ka yo namar balai baka kran persya rekiben ka iben ya lau jong ulok banang tal ya ujong u breu jong blai ma ya u breu jong blai ka ngat pen ban ha ka jing sya pen stom jong blai kata ka long ba ka klem yo kun syo haduk ka singa jingyap jongka amen haleluya takadaw ngiyo ikaktian ka jong blay dap tang inuk sama ka ka bangi yo jingkai ka long mangim day ban kran ben kran persya ki breu jong blay ka ba bangin long ko baong i pastor nai kwa tip thane jong kiway namada kwa tip thane kiway la yo ki jingklot da kumne da kum tai kran no ki jingklot jong kiway kam long batip yo lisingi la da kran ben ro ngi klam tip men takadaw ba bangin nai kwa tip jong kiway ngin le ba ris ya lo jong trak
Amen. Ngi baro agi berenengi dan lau jong trak ban mare ban poi sakatong. Tagadau resi lau jong trak tagadau yakinong mare spot ro. Am ju sha barkin kertiang dian barkin pet yano na malada kin pet kum jen thot yau mau lani kum urno ki klempoi thong shu. Tagadau ki pha bet ban pet bet sakmat sha ka thong. Kalong kum taro ingi bag sekri yau blai ken mau am ju dei ban pet yaki wei. Nai kwa tip tan yaki wei na marbala da tip yaki wei kau vet jemut berkat. Hai cakap bangin nang san ngi jinglong mensian ngin ngai bet ngin poi sakatong khoro pan man ngi kum ur pan man yala de. Hakiktian tilet lan ta hakikap. Bahabangin sekri bet yau blai lat naga jingkran ben lat naga jingkran persa lat naga to ga jing kran naga jing klot jing duna jing kiwei. Amen. Hallelujah. Ini apa ini ka por tasaka ka wei ka tien ka jong blai ka nuksa naga tien jong blai ka ta ka long sapang upol. Men ba udang long sol. Pat penkela kerteng ya upol udang long sol ha ka to ka por. Ini naga kam ki apostol kal nong ba kendai ka dekat ka ba iwai hadu ka ba kat pra. Kene ka diga tien ka jong blai ka bangi yu nuksa naga ni ka bentar kumju. Usol ha ka ni ka por udah sit hamba udah sit ham udah sit niam usol lagi ni kapodang deh sit niam jiu uriu niam ha udah ngau sit ham ban le ayu ban berengam ban peniap ban pen sitam ya ki senran ki jong jisu ulah let ya ki rang balung do udah pandu ke siti ban le Damaskus ban pen sitam ya kum kita ya ki senran jong jisu ki belabut ya jisu Jayu laong bakat ba udang don halinti uni usol laong ba kat ba udang lej ha kalinti kala jaba poi ha jang ka Damaskus kendit kata ka jing ding shine lap sodong ya ka jing shine na beneng ti ula kelon kram akendau bat ula yo sngawi ka ktien ka baong hau asol balai mi penstam benyanga Ute ulang milong uei atrai. Te ulang ngalong ujisu ya uba me penstamben. Kalong kaba ya me ban kenjat persya ya uding tendung. Amen. Kalong kaba ya me ban kenjat persya ya uding tendung. Kamut kejing mut jing uni usol jing sya umut ban. Penstam yaki senran ki babut ya ujisu ya utrai. Hendai pada uklem te bau yale ya ublay. Ublay ujuba penman balai me penstamben yanga. Usol uperstam yaki senran enrei uklem teba uktakti penman ya ublay. Ublay wang ba kalong ka ba ya me ba men kenjat persa ya uding tendung. Sumudur ya uknam nginam lak ban kenjat dainan. Ya uknam nginam lak ban kenjat persa. Thar kalaya lade. Long kumba kawang bol. Kenjat bol ya ka kenrok ka bol kan rebound penman how tu ba kenjat. Amen. Kalong kumta habakran kren ben lane le ben ye kibreu jong blai kawan ngat kalah halade anda namar balai bah habakran ben ye kibreu jong blai kalong bet 100% ki kren ben ye ublai namar kibreu jong blai lam da day ke jing peniang jong blai ki namla ban yang amen lam da day ke jing peniang jong blai ki namla ban ya la ba ka jong blai Tagadau ki David na ublay hi ubaseki. Tila da kran ben no eki brio jo ublay kamut kran ya ublay. Tiaba kran ya ublay long tikumba le ben ya ublay kenjat ya uding tendung. Jayu mensaw ya lade. Amen. Tagadau kalong kabama ban kran ben kran persya eki brio jo ublay. Namar belay kamen saw klay lade ya ublay uyele kelapan man. Ya kitu kiba kran ben. Long kum sol hadu laisi umat la. Umat la kelai lade. Nengkong usir hem malai penstam ke senran rei umat la pen man lade. Namar blai kenjat persya ya ka ding tendung. Kran persya ya ublai le ben ya ublai. Nak tahu penstam ya ki breu jong ublai. Kawan penban kangat penban gajing mat la gajing stam usol. Tat hadu ba unlet sau Ananias. Tat hadu ba unlet sau Ananias. Ubreu jong blai ba ndala dua yuni Ananias lapan pat iki kemat jong sol kisaro ki batap marla ki kemat jong sol baro ki lahap no ndala dua yuni breu jong blai Ananias amen kan mau gani galong ka ktien ka jong blai ka bangi ieng ni pastor bene hier ya tu ka we ka testimony dan tau we pastor hana utau pastor udai na Australia
Utau pastor, utau bakran benyo pastor benihin udai pastor. Henry udai nakawai ke Sekri udan Australia. Jayu galong ba hana ukran ben kran persa ya ubenihin ya kajing trei jong ubenihin ma namar kadon kajing trei mensiam jong blay kadon ki kamba jong blay ma ha kajing ha ministry jong uneu pastor benihin ti uneu pastor ba na Australia ukran ben kenya u pastor benihin. Jayu hana ba uneu pastor uba na Australia uang bala u dwairu klem yo mensim syu la uwat puli Bible ru tenau kam dan jingkran syu au ti ulang a upisa namar kumnu ni alame ka church klem ktien mla ban duai dan mensiam ulang a upisa kat hadu ba kat ba udwai kata gawai ka po sim jing duai fasting ana utau pastor na Australia udwai balai kuat sikot ya ka jing nar kat jo try ka jing mesle jong blai bakan wan meng u tikat ba udang duai hana ba kawan ka so na ublai ka long ba namar ba melak keren benya u breu jongau Sekri jongau pasa beneyen takadau mensiam jong blai dan syu hame min klada mekwa ba men sok ka mensiam men la biang men Sekri let pan map wut sya u pastor beneyen te uneu pastor la ong mana marba kumno unam la man yala me ka church klemun sim jong blai la ong ba ula leng au pisau ne pastor joka aus Madina Australia ula let mare wut syau ula let banya kendu syau pastor benehin bat ula pla ya kata ka jingkran jong u be kren ben kren persya ya u pastor benehin mar ba kren ben kren persya ya u pastor benehin u adin ba ula pla gum tama u pastor benehin bade nama debri jong blai u duai naga mentau jone pastor ba kawan biang anointing ha une u pastor baradin kata une pastor la let biang ha kata ka jing Sekri amen tu ni pastor benehin uang banga klem tip badan makran ben yang akum tan rei dei ba umsim joble unum syai u beruan plai banga setiap amen takadau ngidan hagaba ni Sekri ya oblei ken mau ba ko mga ong ipimene nai kwa tip ya ke we ke Sekri be ya lade be ya katong lade ban Sekri ba ya oblei namanda ko tip ki we yo kran ben man ga jing klot jongki yo kran ben man ga jing Sekri jongki we kamlong USC ladangin duairo kam dan mensim syu ladangi kran persa ki brio jong oblei namar belai halala ke jing khot halala ke jongki de khot met amen ni ke de khot met jing na do klik do kejat Akti ka dan lagi jong jing trekam, kemot dan lagi jong trekam, kemat dan lagi jong jing trekam, Henry barok kia trelang. Amen. Katong ka debet nam tau blai. Takadau kibriu jong blai ru halal lagi jong jing khot. Dan kam mangi ban bisar bangin kran yeki, kran ben kran persya ki kata jing klot jeki. Namar blai lagi jong jing trekam. Katong jiki kalong naga bentau try. Ngiruk ngimare nam tau try, makiruk ki try naga bentau try. Amen. Tagadau bom ngimdai ban kran ben lani kran persya ya kibriu jong blai namar kamlong amen ngiiru ka jinglong jong David haka tu kapor ka ba u David u pelat ya usol haka kram en gedi ka wei naka kitab benkong Samuel nong arp saur kat sandu nriu haka ni kapor ka ba u David u pelat ya usol naka na haka kram engedi ngi iya kutu kapor ba usol udang betong de nong syun ne mo wicket king ong ipi mene bisni ya u David namar ba u blai ula pensle ya u David ma ban long siman re kutu kapor umpat long udang long usol tu betong ya u David dekat ba nang poi kata jaka hang ninga engedi laong ba usol udang let kendau dang let rut ha kata ka krem engedi kaya ka bajia kalau mai kita ki parlok ki sipai ki badan rekat bau David ki laong eu David penslo David kani kiti kapor jong blai ka bau blai ula ayame ba men peniap no inong sun jong me u blai ula IT ha kani kapori ba men peniap no inong sun balong sol reu David u David ule kumno usulet ot ya ka barandi jong sol mar ba ot ya ka barandi jong usol laong ba kala dungak akadono jong u David uang bakam bet ya nga bangan tak kti ya balas le jong blai amen te aku tu kapor uklem paniap ya usol ndai usu atay ka barandiru la kta ka mensiam la dong ka mensiam jong David beruang ngam dai ban kta kti ya balas le jong blai kamlong
Te hagatu kapor u David u klem peniap lalat imbiang usol. Te sakaway pada kapor kalong ba usol udang pelat imbiang ya o David u pelat imbiang ya usol. Kadba kidang tia hakapon menmit. Usol o David bat u Abishai u Shipai jong uni u David kaya let hakataka jakatia ying jan dara jong usol. Kadba usol nang tia u Abner u balong u Shipai rang ba jong usol ro kidang yo tia. U David bat ni u Abishai kila rung hapa bat kila shim ya usum badan has jan kli jong usol bat ya u kill. Kila shim tangi kita ki artli kitiar sum bat kill. Uni u Abishai ula pen sluri u David. David kanete kala day ka por jong blay sa sien man dong peniap no sya nga bangan dong peniap no ni u nong shun jong mi usol. Hari David wang ba ngam day ban tak ti yo balas le jong blay. Amen. Us David ula wan pai no isalaga jong ajaka but ula pelat ip mi usol hakanika klimat ka hakatuka klimat ro komjo. Amen. Hallelujah. Tingin pet ya kanuksa jong u David. Ba u David wat lada u Saul u day u wicked king u day u nongshun u ba betong ya u David u ba penstamadu kata-kata ru enrei u klem takti u klem kren u klem kren persya ya u Saul tingiru ngide ban bot ya kata kanuksa. Amen. Ngimdai ban kren wat lada ki shun ki bisni yang ngi ma kapta mingi baro ki balat sekri oblay ngilade ki kun jo oblay. Amen. Ngiro ang ningilade ki sekri jong blay. Ladadan manu bakren ben persya ngiro kan mau bangim day ban kran ben kelaki ngim day ban kran persya ki. Kaduti jongi galong bangin duai na benta juki. Habangin duai ngikir ku na benta kita ginongsun long kembakan ton rengading haka klik. Ublehi untray na benta juki batkin kelak kabamut. Amen. Hallelujah. Kani kalong kaktian ka jong blay ka ba nga penyo simba ngyo sngaw kani kapor ka mamta kalong ba what nam kran bersya ya kibreu jong blay namar kay ka bajia kaloma kawanra ka jingyap kawanra ka jingpang kawanra ka jingpen sitam lada kran ben persya ya kibreu jong blay aku abanong ni kapor ek di ki bapet iya kadika video ro komjo ma namar man kapor joi ba ki babun ba ki bre ki kran persya ki bre jo blay aku abanong pi ne kapor yol sipim patip e ki sya kaktian jo blay tegani ki kaktian jo blay ka ba ai ting syai da ka bata jo pi kalong ba dei ban kran persya ki bre jo blay namar kawan ra ka jingma ngin namla ban yeng yele persya ki bre jo blay namar ba yeng yele persya ki bre jo blay kalong ka ba yeng yele yo blay tu blay utray. Tiga ni kalau ngaktian ka jong blay ka bang yo